Can you behave? Sorry, sir. No bueno. Mundu akiona hivi hazifikiria ati kafurahi. Can you think about your life? Mundu akikuona. What is your name? Can you look at my eyes like this? Jani bully. Wala karo wadiko. Sasa baby chao. Akware. Beshaja outside. Beshaja. Oimo gothece nja. Wale dume. Dume. None kegai. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga haha niho mucie wigue wi mucie ngetwo muru wa Kimani oriri Steve by Massage akigwatire o ngumo o wega ni kumana na ritwa rinene ririete rigikuraga riwikaine ta lecturer kiuma hetuku ni arigite gukorwo muciuria wa Kameme FM kuria ragititwo ta mugeni wa gitio niyo njorua ya kothi. Steve egwatire ngumo ino thutha wa gukorwo na content areka iwikaine ta lecturer kana Wakaniaru University haria githiete na andu makamietikira muno gitumi kinene kia university ino ya Wakaniaru andu ni mareiturura maundu meho maritu muno akonira mifuatirira ngwihoka nyukiguagite maundu maingi watakigua andu mahatukira maundu maritu no hakwitururira magakiaga riu Wakaniaru University kaine kuo makigwite andu marakiruta maria me ngoro no riu he video no marikia kurekereria mathaa manini tu hari na gathemba hari na Stacy wa Digital o hamwe na Muthoni wa Kirumba haria Muthoni wa Kirumba akirwo theca nja wakirwo thece tigo kiuma haria lecturer agituika wa kumubuata o thutha otoria wakiona riu moni ni ngurani muno andu magituika go comment ta Isas Mwangi arauga atiriri kana koria kwani how tall is Stacy agire makiganite Stacy muno ni gukorwo Stacy agikoragwo na gitio giake ni muhambo muno na ni ari gitio heno ngi arauga atiriri haha hii outfit ya lecturer ndio tunaita Kodri ama niko jaba ongewa kiuria atiriri kwani mgongo ya lecturer iko disconnected niamu ni asentire ikoragwo nayo nigua kiaria ta mundu muniaru kidogo kana mundu mukuru no nginya akiadapt gina mikarire hamwe kuinama no moni ngurani andu aria magikomentete kuma na video ino diwoni waku ni uriku twahoya comment hau tike wa gushare Miaki na Membe TV o hamwe na gusubscribe.